国の政策について、コメントがあるということでは必ずしもありません。日本銀行は CP の改例をすでに行っていますし、それから社債の改例について今検討を行っているわけですけれども、ご存知の通り、アメリカは CP の改例すでに行っていますし、それから今月はこうした政策措置は適切であるという評価であったというふうに思います。必ずしもその日本銀行というふうに特定しているわけではありませんけれども、そうした評価であったというふうに思います。日銀の決定された金利は、Я сделал все, что мог. Et puis, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer le début de la conférence de presse tenue par le président français Nicolas Sarkozy à l'issue de ce sommet. Il sortait d'un entretien avec son collègue russe Vladimir Poutine et apparemment, il n'avait pas bu que de l'eau. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Ici? Oui, oui, oui. Теперь скажу по-французски savoir vivre. Значит, как это возможно? Ну, ничего. Да, я вам скажу, как я заботился, да? Я как? Napriek tomuto tvrdeniu prišiel Jan Slota do podniku už poriadne opitý. Údajne až tak, že si myslel, že nie je v Bratislave, ale v Žiline. No zákazníkov poriadne nahlas presviečal o svojich názoroch. Opite majú Maďari. Takže nech žije Maďarská republika. A čo mi tu budeš ty brať na slovenskom území? Не надо шутить с войной, блин. Здесь другие ребята. Это не Германия, это не Афганистан. Джордж, твоих солдат здесь порвут на части. Это 250 тысяч отборных солдат ираковых. Они все разнесут. Conform martorilor somnului Nicușor Constantinescu a durat o jumătate de oră, timp în care cei prezenți au încercat să-l trezească, dar fără niciun rezultat. Ce s-a întâmplat? Ce? Păi am rămas blocat cu mașina în mijloc. Eu? Dați de 10 minute aici. Nu. De 10 minute. Ați adormit? S-a întâmplat ceva? Nu. Vă simțiți rău? Ați consumat băutura alcoolice, domnul președinte? Nu. Păi și cum ați adormit atunci? Bună seara, domnule Andrei Gheorghe. Lămuriți-mă și pe mine, pentru că eu nu am înțeles. La ce vreți să-i răspundeți domnului Boc? Care ar fi tema la care doriți să interveniți? Vă salut pe dumneavoastră și salut pe toți românii care vă urmăresc. Domnule Andrei
Gheorghe, pretim că suntem, într-un anume fel, noi doi din același aluat. Vă spun direct și aștept o replică din partea dumneavoastră, sunteți vinovat de starea lucrurilor din țară. Da.